Pemirsa, tradisi Ngusabe Bukaka, Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan Buleleng, kemargian Nyabran Rahina Purnama, Sasih Kedasa. Tradisi kebuatan tersampun ngeranjing dados warisan budaya tak benda WBTB Kabupaten Buleleng. Tradisi Bukaka nyunayang kabiuhan utawi kasukertan Desa Giri Emas sanek kapralambangin Paksi Garuda melakar ambu madaging pucuk bang. Ngusabe Bukaka wantah mantetujon ngaturang rasa pramosuksme utawi angayu bagya majang ida sayang widiwase ring sajroning kasukertan utawi kabiuhan tanah miwah asil pertanian sane biuh. Bukaka taler nyunayang pakilitan pantaraning siwa Wisnu miwah sambu melarapan serana bawi sane kaguling atenge ring dreste Bukaka inucap. Bawi inucap selantur nyane wantah lebeng ring sisi tuntune kemanten rari sanilianan kantun mata dados nyane bawi inucap madue tetiga warna inggih punika barak petak miwah ireng. Nenten wantah wentuk sane unik Bukaka wantah praside kapunut oleh krama sane sampun dur. Sane kantun nyamande kedadosang munut sarat alit krama sane sampun merabian nganggen busana putih barak sane kantun de utawi durung merabian nganggen busana putih kuning. Yasri Yuli, Bali TV.